Maloi lau mali e ho e ki mo lele tonga katoa pe fia ke talitali lele ki mo tonu ki o mo unio ngongo mo le dio tonga ulua ki mo i waka mafo ke televisoni tonga ki he hoani. Wakai koe ki ngahi ulu i o ngongo. Whahua wha i whawunga no pere a ngoni wā ki whare a lea prinisi kara ni walo fotofili e waka wha oma a e ngoni wā koe kiresi pe. Mālolo ma tā puli kau vai ha apai i whiawhia ni a whitupu mi i ni taona kita. Whaki mai e ngahi me a ngawe wha teknolosia mi wa a ngawe wha skiritari ko e Pasifiki, ke ngawe aki e ngai potu ngawe e pule anga a e punau ngawe wha pahtonu ki he tāna ki whamatara i ngahi whatamaki i whanatu la. O pu te epe me ngahi o ngongo ke ana iangi. Na e mea e whawhunga no pele e ngoni wā ki whare a lea prinisi karani walu fotofili e whaosinga o i wike, o hopoke e waka wha oma a e ngoni wā, mu whakahuafa koe keresi pe. Nā ne mea koe waha whulau whaingata a whanunga ia he kāinga i he ngoni wā, pe koe whakamuke ke i whakamalu pe a e whai whulau e kāinga i e keresi ai o tua. Nai hange pe hamisi kau ko hoko o mooni. Na hange pe ikai, anai tai o oua, ai kau mai ai aiki. Nai tākanga e tau fohe, tau ngawe whakataha, o solo vai e pauparema o wholau aki, ki onga motu mama o. Koe waha wholau o kufonu whaingata, pe koe au hia i muana loto kisu tahi, mo inu mia e kona ofisi naua. Koe ai o kufakaamu mo whaifia, whakakala ai wakani o ui koe keresi pe. Koe whalau whaka o kulahe ngai whakatamaki o hoko ai. O tau tofanga he ngai whakae waha mo tau mo ua he whaingata o hou whonua. Koe ai o ko whakaukau o ikai hato e hingoa e whi unga ange ke ui aki ai wakani ka ko whamanatu pe kia te ki tau toru. Koe tau mo uin, koe fuwaha noa. Pe o tau whakamalu pe i keresi ai otua. Io koe keresi pe. Koe keresi o whatu ngaha. Pe otua, i whahinga o e tangata. Na i kai tonha tau whakawhia ngai, ki tau mawai e ne whakamore more. E nai ofa pehe ai otua ki mahamani. Koe ai, nani fuaki hono aloto pe e tahi, e whakatupu. Ko ia ko tō pe e tui pikitai ki ati hia. Ke oana auha, ke mau ai mouita e ngata. Paki ua a whato o vailahi, ka au maa sika, koe fia ke iai pe hano ki sau lavani. Paki e ngawe whakawho ofa o mamanaki hopo ki, tongi pe mua ki ai ki kakalani, koe keresi pe. Nei mea i e poro kalamani e tāhine prinsesi sa alo te mawhile o pilo levu tuita, pe hega e ki no pele tuita, a ia nei malawaheni ki nau mea tonu ki loto i he waka. Nei lawai pe hin me poro kalama fuafua whalau tahi e wakani he taulanga nuku alofa, hili o no poki. Ke waga wha o koe ni mita e ono wa hono loloa, mita e hongo fulu po ini fito no maa kupu. Pea kune lava e ia ke uta e kaupā sese e te ao tupu pehe ke toni e ono ngiao ni mango fulu tupu. I whamatala a lata tangimana a ia koe nei kau i whalau ki sea pani ki whatau mai e makani, koe waka koe ni ne fo uia i he tau ta hiwe hiwa walu, ka kute eke ke au e hoa ngawe o e waka ki hoa e ni mamano. Nā ne whamatara heni ki ngahi mātu o ngā ne whakatau mai ai wakani. Ka koe kumi hawaka, tene lawa matua ke potai hou o e ongani wā. I kai ngā tahi ka nai whai sio, pe lawa wako ni no he taulanga pasipurangi, pia whewhe hane, whakahi whouta i ha aho hou. I kai ko ha aho alomari, ka ko ha aho hou i he taulanga futu. Koe hui, koe COVID-19, na kai ka lawa kau whulau te whai hakumwaka hange koe anga maheni. Nā mau tui, te mau kumi peha waka, o ku lolo tonga ngāwe a. Ko hono uhinga,
ngari koe waka koia o ku kei mau, hono ngahi mea ngā aue, tau te whita ke he, ngahi nau whai wholau me ngahi ala mea pehe, pekai ngā tai, koe waka pehe, o hange koe waka koe ni, o ku kei comply pe, mo ngahi lao, o ngahi whanua koia. Siulai wana wa taha, mau siofe wakani, na iloa ko Yuri Maru, o kautaha waka ko Isu Shoto Kaihatsu Corporation me Tokyo. Nā ne pehe koe mi sini o waka kulele ia i noti e tahani ma ki e hoa, ai au kuwhawafua koe hoa e wawha e lele mi tonga tapuni ki he ongo niwa. Koe whamore whapanga e waka koe ni o whafuafua ke ova i he ono miliona, pia koe whamore lewa ki hono omi e waka mo hono whalukufua e ngai whamore kotoa o kua ope ki he ua te smale hiwa miliona. Koe pe seti pe ai e wa ono o i bimalawa i ka kai o ongo niwa mo tonga ni kotoa, pia koe toi ngalewa i pe seti e ngai whamore ko tokonia e panke langa whakalalaga o tonga TDP i e haa moa mo i tonga. Rotonga ni ne whamalo i a heni e he whafunga kakai o ongo niwa wa tau hui, ai ofa ko toa peko o whai he kakai o whanua o malawai ai hoko ko eni nau misi, i he whaiange ko iai hawaka ke whiau ake ngai whie mau ai kai ngai e whewhulau aki. Kai ke ka programani ne me ai me eki pare mia leo le o poa si matai le tei, ni i he hou eki minista ai kabineti, pe heke kau whafunga whatiro me tika mi tuapule anga moi kau whaafi toko lahi. E toi lele yange ai tāna ki ai ngai whamatala whikau aki mo i ngai whatamaki whai na tūlau hoko i tonga ni, i e hiri eni a hono whaki mai e ngai mea ngau wha teknolosia, mi he waa ngau whaskiritani koe e Pasifiki ke ngai aki e ngai potu ngau e pule anga, ai e kunau ngau e whapatonu ki no tāna ki e ngai whamatala, i e ngai whatamaki whai na tūla. Koe e porokalamani ni whahoko ia i loki konferenisi e St. George i hoa tau e ahoni, pia na iei tono sinarita tui vai o mai e whaikiki ko ia. O ku hoko ai fuuloa whatupakena e hoko i aho tahanima o Sanuari ko ako anga ia ki tongani. Ke te a ngai potungawe ai pule anga, pe heke ngai kup whekau aki i hono siofi mo tāna ke ngai whamatara totonu whekau aki mo e whatamaki whakainatu la. Koe ahoni nei whaaki mai ai e hewa angawe whakaskeitare Pasifiki pe SPC, o whakafou mai i he kautaha ngawe malu i ai Pasifiki pe Backrefi, ai ngahi me angawe whateknolosia i tahanima, ke ngawe aki i he kau ngawe ai pule anga, ai o kuna whakahoko ai savea ke ngahi wesia o e whatamaki whakainatu la. I he polokalamana e pehe e ofisa teknikale me whatotola e wa angawe whakaskeitare Pasifiki o Risi Nawarurua, o i ai whakaamu e hoko ai polokalama ngāwe ko eni, ke te whakawaha pule anga mo mā opo ange ai tānak whamatala o tonga ni. Ke tokonia ki he whatu tuutu uni ngāwe i he kahau, mo i teuteu ki angai whatamaki o tuulawea ngofua ki ai Pasifiki i he kahau. We hope that the training package that you will receive at the end of this project o ku iai whaame polokalama ako whatau kei ko e ni, ko hire kakato e polo seki po koe polokalama ngāwe ko e ni, e toi lahiange ai ilo mo tau kei ai ni ihi o kunau kau atu ki he savea ko e ni. Ki he kau savea, koe whonga totonu ke whakahoko ake ai ngāwe ko e ni, o kwhie mau ke te mahinoi e te ngāwe. Pea me he mahino, o kwhie mau ai ilo me tau kei. Pea me he tau kei mo ilo o kwhie mau ke iai ai loto whie ngāwe tokoni mo oni, ko uhika tokoni a ki he kakai o e whanua. O iai e kutoi ko i kakai ngai whanua e Pasifiki, o iai ai koloa lelei o i honau ngahi tau kei ilo. E ao ngai a ki hono whakahoko ha polokalama ako mo e wa angawe savea atongani, ke hoko ko ha mea fua ke whakalakalaka o i kaha The project will hold a GIS training with Tonga post-survey. Lolo tonga ni nei pehe pule lahi leo leo e potunga e paanga Christina Tuai Moe Api e hoko ngahi mea ngau e wha teknolosia ko eni ke ngau e aki he kau savea e potunga e pule anga o kau kei sioloki o fiso a whanua nau toka ngai kina mea whatupake e peni mo potunga statistika potunga e ngahi ngau e lalahi me ngahi potunga e kehe pea pule anga ke nau to e whakahoko ha savea i tonga ni kotoa ke he tuunga whamumuitaha ko ia me he mea nei hoko i ahotani ma Sanuari. Nei pehe ofisa maalunga potunga statistika ati veniana po mana ka okune ka watu ki he kau savea i he polokalama ngāwe ko eni, koe taha eni he ngāwe kuma whatuki tuki. Koe uhi he oku ikai ke ilo hataha ai taimi e hoko mai ai whatamak whai nā tula, pea kupāwai ke tonu e ngai whamatala oku nau tāna ki.
ko wonga fia la he pito he kau mai ki he poloka mangawe ko ni tata te fito ko fa kau ngata ma ki he pongawe statistika ko mau tau mangawe kono o tuku mai ngahi wha matala whalala anga ki whai ake whai tutuni. Ai ku kawane ngahi poloka mangawe o ne hanga popo i tau mua ko ni hono omi ai ngahi whamatala peko ngai teita ke ne hanga o hono popoi pia mo whakate whito ngai whai tutu ni mo ngai programa ngā ue koe ai pule a ngai whakahoko atu. Ai ko whiwhia lai pito i kau mai ki he programa koe ni ke te lepena a hoko ia ko ha ngai whamatala koe tāna ke ni ke aonga ki he whonua pa mo kakai whonua. Ta te whito ke ni toko ni ki hono te langa whakalakalaka ange pa mo mateu teu ange kakai ki ngai whatamaki whakangatula koe ko tau ne whauesia e whonua i he tūnga koe kaha. Kai ke hena e whaki ato i pe e ofisa teknikale mo e whakatotolo e waangau e whakaskeitare Pasifiki o Risi Navarurua, ai tokoni koe ni ki he pule lahi le ole o e potungai pa anga Kristina tuai moe api. Mai angonga le tio me televisione tonga, ko Ausnolita tu i vai. Ko whapapao i me potungai polisi haapai e mālolo e matapu le tuaki i koe tauna kita. Ko e palapale mako ni ne hoko ia i kau vai haapai he whiawhia nea whi ka au te eki ki whapapao i mai mi he potungawe ai ngahi pui pui tua i kawingani. Nei whai e whenga ki he potungai polisi ke hangai whai ki whiko aki me kawingani ka au te eki whenga mali e hataha ke tuku mai hatali. E hoko hoka tu pehono muimu i he ngongo ai le teo me televisione tonga ai kawingani. Na e mea ai tahine prinsesi Salote mawhile o Pilolevo Tuita, whadahamoi e ki pale mia leo leo poasi matai le teo whaki atu e ngahi whainga maali e ako skola sipi, ai pule anga siaina ma e whana wako kolisi e toko wowa i ngahi ako anga kolisi ai ngahi siazi. Ko e wau whaki skola sipi koe ni whahoko ia i he office whambastoa koe siaina i tongani he whiawhi flight e kōsi, pēna i e tonu a waiwhanua tūpola o ne o mai e whaikiki. Ko e whainga mari ako skola sipi koe ni koe te tongi ai ako tau kakato e tamasi i mo tahine ako, kai ua lewa ko kakato e ne ako i he kolisi. Ko e toko ua koe ni ne kau ke aia whautawe ika mo se ini fifita me he kolisi piula. Crystal Sili mo ofa ki tonga piliu me he kolisi lawenga maali e, chei ten tatafu mo lika moana kau toke me he kolisi up for all. Toki lupe tau na holo mo hatasha kaho me he ako malunga tupou, pehekia Karina Saili mo hulita whanua me he kolisi tai lulu. Ko aho i ka misa mo mele katokakala filiai me he kolisi kun Salote, Winse Moala mo Caroline Tomoa me he ako malunga sa anteluu. Pehekia Choi Kiutau mo Caroline Falemaka me he kolisi tā kuilau. Ko Sione Safi mo Tevita Pauli me he kolisi ko tupou, pehekia tupulotu sika mo hingano tu fui me ako malunga liahona, kau ke ai mo se misi hopoi mo Mary Susau me he Ocean of Light. Ne whiriwhiri whoki ai ni ihi koe ni mea ki nau tolu ke kau tūki mu a ki nau tolu he ngahi ako anga taktaha o kuna wako i ai whataha mo ki nau tolu o kuna nofo mo hatauhi o i kai koe o ngō mātu a. I he mea ampastoa se aina ki tonga ni His Excellency Sao Xiaolin e malawa whoki ni ihi ko eni o kuna ulawenga monu he whainga maari eni ke mao hona o whainga maari ako skola sipi ki se aina i he kaha u. I whaik eke hangonga le te otonga mo tahe whana wako form fitu ne talu ne tai mali he skola sipi koe nim he wanoa taha walu, ko whautawe ika, nā ne whahae ne whiawhia i ne tai mali e i he toko ni koe ni. Ono moni koe talu kamata he mau skola sipi ne he waftaha walu. Po whiawhia au pito koe hinga lahi neongo lahi whana wako na nau fuwhi mau e whenga mali e koe ni. O kon hao ko ka au ko fuongo e whiawhia au pito. Hinga among all the students, why me? They chose me. I appreciate everything o ko whamalo. E au pito ngai whenga mali e koe ni. Ko e whainga mari ako skola sipi koe ni ne kamata i he ta uanoa taha fitu ma e whana wako o he ngahi ako anga sia sipeo i kai kau kai e ngahi ako anga ai pure anga. Ne mea i he polokalama whoaki skola sipi koe ni me kau pule ako, me tokon pule ako, o ngahi ako anga ICSC. Mai no whoki koe polokalama tokoni skola sipi koe ni ne kamata e me ta uanoa taha fitu, ai ako nea o mai eni ki he ta uni uanoa uowa koe toko ono fitu eni ko nao lawenga monu i he tāpua ki koe ni. Mai ngongo ai le te omo televisione tonga pa me he ofisi whakaambastoa a siaina i tonga ni, ko au whaiwhanua tū pola. Na e kamata ngau e aki hano toi whawho ou ai tūtu uni whangarangata whawhonua ki ngahi mea whatupake ki tonga tapu wa wa o moha apai. Ai e nei kamata ngai aki eni i he pongpongi toko naki ko hono taha ono i mahina ni o toki kakato ki aho monite ko hono uluaki ho a kosi. Whaiki ke tarana ko iamu Alice Tupou.
Kono toi whawha koe ni hiri ai mahino ku kei hoko pe mawhola ko i tō ngani ai ko viti tahiwa, pe koe taha ene whaunga ki tau ta awhia i mo whasi sini toi mawhola toi mahaki ki he toinga koe ngahi ot motu i toke lau, o ku te eki koe ke a ot ke mahaki me ngahi wahi whanua koe kula tonga tō ai ko viti tahiwa, ka koe kai ke futoko lahi ai kau poke ai. Koe talu eni mei whepuele ta uni mo e kamata koe mawhola i ko viti tahiwa i tō ngani, mo no tau whawha o mai pe ai whaha koe atu unga whawhok wha o whatatau ke mawhai koe ko whoaki e he kupu tol fitu me tol hiwa koe o lau ki hono pule i ngahi mea whawhok wha, mo e whamawhai kono tali o e whaha ko whaho koe kau tahama uia mamani, whekau aki me ko viti tahiwa, koe mahaki koe au mawhola whamamani nahi. O ku taulo tonga ke i helan mori foki, i he tuunga koe whatutamake ko viti tahiwa i tonga ni, o whatatau ke tutuuni ke ngai tuunga koe au ko viti tahiwa. Iene peheku ke i whamamawha i pe e he potungai mo ui e whe mao koe ke i tui e kakai o whanua ai mea malu i koe ke whawhonga, koe tauhi o wā mama o whai tangata, koe e whewhonanga aki koe e taimi po uli, o ku ke i tō mao pe taimi tahawa tua po ke ni mahenghengi, mo i ngahi tutuuni kehepe o whatatau ke tutuuni ai kupu tolua no, ua o e lao koe ki hono pulei o ngahi mea whawhukwha. Ma ai ngongo ai radio mai televisione tonga, ko au Alice Tupou. Pea me whamau anga lahi na e tau te ngai popula i he whamau anga matau pule tau whawha ko are fosio vaiangina, ke ne ngai popula i he tau e fitu ki e hia koe hai whale mai kai haa. Ko no tau te ngai popula e ni tu i whamau lahi mai kolwite ne whailoa i he whiawhi whalaite, hiri anu whahalaia i he whamau anga i mahina ko o si ki ongo hia ko e ni. Ko hia koe ni ne hokoia i he aho taho no katopa ta wawhi ta fitu i he palasi whaatui o wawau. I he hopo koe ni whamatara whamu onia i whiwhine ta ono nima ko whaleula kapukawa, a ia koe ia mohona whamili na nau tokanga ke no tauhi o palasi whaatui wawau, talu me he taimi ne pūre ai la a ko ngā whanua ki tupo wha. Nā ni whahai ke whamau a ngā koia na e tokanga ki hono tauhi, mohono ngāhi a loto palasi kai no whotaha pe hono whamili ke ngāhi ngāwe i toa. I he whamatala ka pukawana ni o siloka i ngahi matapā he palasi, pea whoki i honau a pika i he pongpongi e tahana ni alua toai he hawhia e hiwa, ke whahoko ni ngahi ngāwe ngā mahini pe i he ne whaawai matapā ke peito pe wharekai, o guneongo i hange ko ngali ke he. Nā ni whatoka ngā iai ai siko o si to o ki toai ngahi kiki nei whao ai, aiana ne pehena e ni toka ngā pito ki ngahi koloa i he palasi pe ne hu lewa ki ngahi loki ke whapapau i. I ene huanto ki he loki ofi mai penki he wharekai nei lahi ngai koloa whakatonga ni tuku ai, ka koe ngō koloa pe e ua na e toi mai i he loki. Nā ni whahai ki ngai koloa nei kai ha asine pulia mi he loki nei kau kei e ngatu launi ma e taha. Whuatanga toka wanoa e tolu, whuatanga toka hongo fulu e wha. Whalafu te tolu noa e ua, whalafu te wanoa e wha, whalafu te tahanima e tolu, whalafu te tahaua e wha me lo taha fisi e ua, a ia koe maho inga whapaanga ki ngai koloa koe ni koe paanga whakatoa e ua mano hua awhi marungi au. Nā te pehe whoki ka pukawa i e whamau angana ne whaasio holo i ngai loki o kuawa i ngai matapā me ngai stoloa, pe ne huki tu a whaasio holo whatoa ngā i e taha i ngai loki ko si to o i ngai si ataluwa e tolu me konga ki lalo i e holisi, o tuku i he ngowe i ta whaake whare tolo. I ngai whamatala whamu oni ne o hake i hopo koe ni ne hai ai whamatala ai ofisa polisi, ai nei mao e whailonga nima e whailoa bai ngina i ngai si o taluwa. Ki ngai koloa kotoa koe ni kai haa asina i kai gilawa ki toi mao. Kei kei ko whailoa ali fōsi o vai ngina ko o si eipe e ni ngahi lego di whaihia ki mua, tālumi he tau tā hiwe hiwaua. I he tutu uni a whangatu koe tu i whamaulahi mai kolwite ne ani tutu uni ai, ke tau tea ai whailoa ke tau e ono ngau pōpula. I kai ngatai kana ne toi tutu uni koe tau e taha, nei toloi mi he tau tea ngai pōpula e whailoa i he tau awhi taha no he whamaanga polisi, ke toi hiri whaki ki ne tau ngai pōpula lorotonga. I ene pehe koe tau ngai pōpula e whito ki hiri whaki ke whailoa, ka nei tutu uni a tui whamaulahi witen, ke toloi e tau e wa whamui mui i he ngahi mga tuunga, pea ke kamata hono tau ngai pōpula mi he ahona e tauhia ia i he malu e kau polisi. Ko e ngahi ngongo me mala e sipoti e hoko mai o kahiri eni whahokatia e wahi whanua tū pola. Malo e rei, malo e lama mai ki o tau whare koroa PDH. Mei he mala e oineti polo, kua whakahingoha ai timi ai tala ki he nau wa inga pongpong moha a moa i he nau whi auhi ai Oceania i Fisi.
Ko hire ne whaki he eiki pale mea, hua kawa meili ko ngahi te unga wa inga ki he kaua inga, ai ne whakahingoa ki he tau moha amoa a pongpongi. Na e lawat me minista mo ui me minista ki muri atongani ki he polo kalama ko eni. Kai ke he koianga lewa eni e tuu ai timi ai tala. Kapiteni ko Hurita Veve, toko ni kapiteni a Claire Yongi, ko te ngā lewa eni ai timi. Kalolaine luana au ka folau, Unique Palavi, Beyoncé Palavi, Marie Hansen, Salote Taufa, Api Taufa, Lucia Grace Faionuku, Vika Siulolovau ko Loto, o tolose whainga anuku, pea mohala e walu tau tai o lepo. I he sea talifaki o ia peti keretiola tala noa, ana lupe kalahi, pea mosilia latu se te whano. Koe timi koe ni o whaiakoa Joqua Simpson, kai ke he kamata e tau e tala moha amoa, i he hawhi e hiwa he whiawhi a pongpongi. Mua pe tau mawai te toi wakai peheni ki he ngahi ulo i o ngongo. Whahuawha e he whawhunga no pere ai ngoni wā ki whare a lea pirinisi kalani walo fotofili ai waka ma ai ngoni wā koe keresi pe. Malo loi me taha puli kau waiha apai e whiawhia mea whi tupu me ne tau na kita. Pea whaki mai e ngahi mea ngāui wha teknolosia me he waa ngāui wha skiritari o Pasifiki ke ngai ake ngai potu ngāui e puli a ngā ai kuna ngāui wha patonu ke tāna ki whamatala e ngahi whatamaki whanatula. Ko eka kātou e pēha mō unia ngongo mo leti o tonga ulaki mo i waka ma whoki televisone tonga ki he hoani o kei e whaamu na au tāki ko tonga pē ngahi ngongoni ke loto whāri ko toa pē. Whamarot mi vidau kei whi au mai kauri rea ni polu tere, ka mō mea.